Umuthi ndina uhoro mwega muno na uhoro uyu wona njikirite thuti ukamenya ni uhoro mwega ndimureheire wendia wa ng'undu na guku gwitagwo Sanka Properties na garden ino itagwo Azizi Gardens neno ni phase 2 reke ngwirire wone ni haha uria ungiuka ukuma bypass ya Kamakis haria kona iniri ikona wingire bara yo iyukite iriganitie na mugunda wa Mama Ngina 2 kilometers only 5 minutes na barabara yo tiarami ina maramu no ni gwikirwo mai magerire haha uguo thi haha koguo ri weri ona ndui maundu maingi ugeka no kamutaro genja ka mai maingire gwaku thitima ri ici haha giki mugunda-ini witu hau nja guku kwa Sanka Properties turamwenderia broti imwe milioni 3,500,000